Ngwaye ikaze we tugiye kubana hano kuri Gospel Room. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amazina y'abakobwa ndetse n'amazina y'abahungu atangizwa n'inyuguti ya A ndetse n'ubusobanuro bwayo. Reka duhere ku mazina y'abahungu. Izina rya mbere ni Amir. Amir ni izina ry'abahungu rituruka mu Barabu, risobanuye igikomangoma. Izina rya kabiri ni Adrian. Adrian ni izina ry'abahungu rituruka mu Bugiriki, risobanuye umukire. Izina rya gatatu ni Asha. Asha ni izina ry'abahungu rituruka mu Baheburayo, risobanuye uwahezagiwe. Izina rya kane ni Arshi. Arshi ni izina ry'abahungu rituruka mu Budage, risobanuye umunyamurava. Izina rya gatanu ni Anthony. Anthony naryo ni izina ry'abahungu riri mu Kilatini, risobanuye ukwiriye gusingizwa. Izina rya gatandatu ni Albi. Albi naryo ni izina ry'abahungu rituruka mu Budage, risobanuye umunyacyubahiro cyangwa icyamamare. Izina rya karindwi ni Aiden. Aiden ni izina ry'abahungu naryo risobanuye umuriro muto. Izina rya munani ni Amani. Amani ni izina ry'abahungu riri mu Giswahili, risobanuye amahoro. Naho izina rya cyenda ni Aslan. Aslan naryo ni izina ry'abahungu rituruka muri Turukiya, risobanuye intare. Izina rya 10 ni Abdiel. Abdiel ni izina ry'abahungu naryo rituruka mu Baheburayo, risobanuye umugaragu w'Imana. Reka turebere hamwe nanone amazina 10 y'abakobwa atangizwa n'inyuguti ya A. Izina rya mbere ni Abigail. Abigail ni izina ry'abakobwa rituruka mu Baheburayo, risobanuye ibyishimo bya papa cyangwa ishimo bya data. Izina rya kabiri ni Alma. Alma rituruka mu Baheburayo, risobanuye ubugingo. Izina rya gatatu ni Amelia. Amelia ni izina ry'abakobwa rituruka mu Badage, risobanuye umukozi. Izina rya kane ni Ariana. Ariana rituruka mu Bagiriki, risobanuye utunganye. Izina rya gatanu ni Ariel. Ariel ni iriheburayo, risobanuye intare y'Imana. Izina rya gatandatu ni Arabella. Arabella rituruka mu Kilatini, risobanuye uwasubirijwe isengesho. Naho irya karindwi ni Aviana. Aviana rituruka mu Kilatini, risobanuye inyoni. Irya munani ni Amora. Amora ni rituruka muri Spain, risobanuye urukundo. Irya cyenda ni Astrid. Astrid ni izina rituruka muri Scandinavia, risobanuye umwiza utunganye. Naho izina rya 10 ni Ayla. Ayla ni izina ry'abakobwa rituruka muri Turukiya, risobanuye umucyo uzengurutse ukwezi. Reka mbashimire mwe twabanye, mbararikira kuzabana natwe mu kiganiro cy'ubutaha. Nakagaruka, Imana ibarinde.